After the ICA department responsibility was taken, the TTA DCEM Suhel Debbarma had organized a conference meet with the executives of Khorang Mass and Media, including the reporters and journalists on Wednesday. The meeting was held at Khumulwng Conference Hall that day. Apart from EM Suhel Debbarma, there were also the president of Khumulwng Press Club, Debbarma, Secretary Ranjit Debbarma, and other executives of various organizations were also present. A conference meeting was organized at Khumulwng Conference Hall on Wednesday with the cooperation of Khumulwng Press Club and ADC government on the various issues of Khorang Media House and on the issue to organize a two-day media workshop program. After the ICA department responsibility was taken, the TTA DCEM Suhel Debbarma had organized a conference meet with the executives of Khorang Mass and Media, including the reporters and journalists on Wednesday. Apart from ICA Sports and Youth Affairs Department, EM Suhel Debbarma, there were also the president of Khumulwng Press Club, Debbarma, Secretary Ranjit Debbarma, Vice President Nipendra Debbarma, Tripura Indigenous People Press Association President Gautam Debbarma, Secretary Benjamin Debbarma, Tripura Photo Media Association Secretary Amulya Debbarma, President Biplab Kumar Tripura, Khorang Media Forum Secretary Milton Debbarma, Vice President Solen Koloi, and other executives of various media and organizations were also present. Firstly, before the meeting, the Khumulwng Press Club President Debbarma has given honor to new ICA Department EM Suhel Debbarma with a traditional Risa and flower bouquet. Chini professional ni aba Chini department ni katal EM katal mantri officially chunjoto media rokai oba heke boxlai kandak nai ne tinna first time abadi bagai Chini khakti kaisa responsibility tongo mango chungono borom kaya saknani chungono hamjak yakarnani awan bagai chungkini officially chung DDBC kapang je katal EM Chini Charles Suhel no Khumulwng Press Club di Bouquet Risa gue Chini Khumulwng Press Club di President Khorang Sumai Debbarma ko kagak dia pernah. Singobo jengbai jeng bolai marung rok jengbai jeng forum lai rok Chini bisino tongangi nalo jeng Khumulwng Press Club government approve state government by approve manjak ICA department by approve manjak Press Club di bagai jeng officially ini jeng kono lamjak sobo ini joto samungno jeng implement nya tang tani wo media roni bagai kepang ma bini planning tongai mana awal orang nasi meeting rok discussion kali ni, angaseng orang naya boleh Chini view sama ni joraya pada. Several executives from media organization, Media House and Khumulwng Press Club has delivered their point of view in the meeting. Media House organization ni finally alam semua. Kasi sebelum saya example sawan atau segmen sedang, karena kebang makhluk yang iltong, division, tentang tong, kalau kita sedikit lah. Kasi fictional story. Jemon sini maharaja bikro kisah mani kerja berbagai muhuntan. Apro building di quality check hanya boleh Khorang Mass na ikon kita. Kita mungkin bawa model fungsi itu check kayu mana building baik saja. Jadi salsa Khorang kamu workers Khorang kamu sampai juga. Itu punya workers itu sih yang member tangkai juga. Kayak workers saka amoro di kaisa untuk box itu. Sampai. Oke, kalau tes salsa beli lagi kerja langsung kan, nanti tangkai juga. Dari kai kau misal, kita personal kami bosan kan, mungkin kita kai kau lah, abu kita angdir mohon sama jauh sini raja negara ini. Kia bawa Khorang tampor, ini sama tam, bawa water. Kia bawa ni, sini guna harus bawa mana, zaman semua kerja YouTube channel lima ni, aksa workers tu, ani satu lima ni sini sama tam kering ya. Naron organization satu lima no, channel satu lima no. Kia ba, semua bagi sambutan semua orang. Cini dua kali, ini bawa ani bawa satu ni. Awak bagi senjata sambutan apa dua kali reflect. Karena media kita bersama hari. Emo nekta bawa ekta flow. Sebelum 10 newspaper bawa. Agi sering sebelum potrika house rogo sempurna time lagi.
election is a borok emon kisoi waishne borong ya srimung bai no rasti kon changing kan 2018 ni election puro holo kam ni sokro am bai no tabu pro in simi simo simi jema sa thali ke mo pia ba ba hayakta dofa kan bai ekta flow sama to mi sim kisim to sim jasbon abo ekam jodono samu sum aise ko se organization ni mano yang thai mano to do thali sim masi bai no के फरक जैसे मानसा सोलोंनो चेष्टा खायदि YouTube मान उताव वेबसाइट मान कर सोलोंथाय को दिन खायदि आरो सिनियो नो हायदा टेक्नोलॉजिकल थिंग्स डेली कथा दं फायदो सिमा सिमनाय के एथिक्स खबरनि सपरि लांनाय के जों चेष्टा खायदो जे पलिसि दं तुमानि माने फिक्स माने बाहाय संगाके पाम अबिन थायमान औ पलिसि आसा खायदो सिनि गरम गोनां येन बहायनो बाराय न जैसे जातिमान सिनामा ओके गेमनि बिसिंतो यांते कायसे को बसनो मुसुनो जेमन बुनिदो फारम बिसिंतो जारा मते यो जर्नलिस्ट रक सामता बाक्सा इंटरनेशनल अवार्ड मानि फैयो नेशनल अवार्ड मानि फैयो आबा सिनि बिसिंतो सोन मानि नांगौ मोनसे अर्गानाइजेशन मोनसे सापर्ट फर खायते दबो जसबन मानता खाबा सिनि प्रसार समनि मीडिया पर्सन माने बले गाबन बागै आं सिनि borong nang yem nibe samu tunam sumse omo oborom je oborom jakna ai hi hiron moi chakraborty memorial award pi kaisa jakna ai among ka borok umka wagi ne kaisa kesam do journalist mani ke bin bungu binai every year duibar bujon amor jago go khebo sini khorang ni md Risa Debbarma no jakna ni ka ke omo go kaisa example je amu sum je next time no bomandi bomo bormandi award omo sini notice kane award mandi oma ke bui mahino sino bisa kator ke nasi karon taw khano sino bui nasi ko thino thong baksa bui do panile sino bui nasi ko nasi sino taw na bai weight ganan ke mudia sino weight ganan ke buksan bagai nai sino session mark ke no study ma kai sa ko su ke hi workshop ni ko je salimani ko to no ke एक रोगी खाइमानो सेंसेशंस और डिबेट खाइमानो कारण नहीं सिने अब व्हाट मैटर्स नहीं अब सिनो बिंगल समानी अब है नॉट बैड कारण के स्पेसिफिक एरिया नोट दिखेंगे इन कैटेगरीज नहीं काम सो सालजन बिसुं खाइमानो जे ओ सेशन ओ आवर्स को सालजन बिसुं नदा माना भाई खाइमानो कारण जे गेस फाइनै बारे नि को एरिया में एक्सपर्टाइज नहीं करना हम बाक्सा डिजिटल मीडिया ने एक्सपर्टाइज में बाक्सा प्रिंट वेब ने एक्सपर्टाइज Likewise, the ICA Sports and Youth Affairs Department EM Suhel Debbarma had delivered speech towards all the media and organization house to maintain unity among each other. Gam kakao jod or teamwork to the strongest hamne gai tuni do phani bagai ko to belekno grab ni thun sam dai mane techini person je nang no khunging tum kami ni bagai tu oman loi bang jab grab ni kakao ta gaw ko no kaise exam la khung tu mano mushrum kaise bus kango chini bokol kalsa khilai do ha mushrum ma ki hilse ba chini ti chaimaya jebur mushrum line betrang ka phang ka Muslim saja Chini pokol taruh project lang, am hanya, kau no, angwan suku Chini itu tuh media loh, jadi jam itu wah kalau fokus sampai kan orang harus berbalik kan ham bayar wo, nek cuma salah mah bisa cuma mistake nunggu cuma masalah kan mistake cuma correction aja, kan boleh tidak orang lagi cuma salah mah nih, balik kan ang khatung ka, tebus kamu cuma di dia sahabat nggak ICA department nggak, naron media naron bahagi, cuma bus nggak upgrade jual mah, tenar bocor no, naron media bukan भाई जिन्होंने जो बात समाने में आवाज़ बस में वो जंके वो ग्राफ प्रेस हम होता है ने ते बस का जब कम करो कि नगा जे पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन जो भागी मीडिया में फॉलो करने ने अब इंस्ट्रक्शन का अब मान लो उसका इन लोग कम करो कि नगा काम लोग नो जब जर्नलिस्ट एक्सपीरियंस होल्डर जे किलो को एक्सपर्ट होने तब जे मन सोशल मीडिया तुम ब्लॉगिंग तुम ब्लॉगर्स तुम जो यूट्यूबर्स तुम तो जानते जे पार्ट टॉमनी अब उन सेगमेंट फायदा बरोनो भाग्य कार्ड लाइन आवरो वांस लाइन है
de belekino amai mario tini jot media ram naro khorok play nong samong khiwi no tin ora zora ikan bagi ang belem khatung ka bar sa katamau di bang belekino wan ma hai kiri ma hai bo na ke as jigon sa mani je mani na ang bas no success play no wan suma be sam tan na ang no wan suma ba no ni mo suma ba no support ni bisi tin sa wan success play man ta ke bas kan zora bo sen the seminar aine habo no khorok de corporate and success play ne tan no jeng mo no play ne wan su himale sen jot Tripura media ram sam thanche play jeng tumo khumulwng go khumulwng ma ka jeng mo man uino mari to ta cha kamai ne ba e obose chini bus kango bukhawo jeng abdi samole jeng success ne na ka go ne ka thane jaro kebang mo baro confusion man oro jeng program por fit khaiga fit mesel khamani bujo to ne abo asta baro re sam musanya abo asta baro re sam claim ya abo just in person be example say abo Tripura sar claim ya apti event quarter man ni kebang baro mane question kerta sen thaje tong tam claim ya nai ba bebon jeng success claim man nai ya abo no jeng chini media na shiti wa jeng o ma ke views man belekino strong views ka ma belek khatung ka debus no chungmono de sam lege o ma ke thanche ko je views share claim mani omo jeng bus kangwa apply like ke jeng sa jaw mane output ka man ya ka ngan bagino available hambai naro kaske hamzaman bishite khatungan bishite no tin ora joari kan bagai chin media na khorok ka ani khani hamzaman de life le amaya At the end of the meeting, the Khumulwng Press Club Secretary Ranjit Debbarma also given his point of view, where states about the future and betterment of Khorang media house and Tripura journalism. So tadi kubono kaisa na Khorang mati ini klaiman ka hansa. O belai nani mani ini agenda ke kali masuk sini sa bono musul kat mani hansa ke sini kini kali jama ho. Kali gan ke sini buli doha media by challenge khlai soba khaina ma chini tabu ko kham dei ko chung tabu ko sarai ko chini yak de tere ko amni bisingo se chung ni ani o dai ke sabodon puram ko Tripura ko Khumulwng Press Club ko usak klasi ma singsa norok de ora pok sai dong ma ni chini tabu Milton ma ko je bina or working is media professionals among high pinero. Actually, Shizago, someone is single or high quality dog. So I got some time and Missiko Low Glad, Zorazarawan, Sakai in Galasu, Kilo on a suit. Wait a minute, Tangi in Manan. The one borrow me Kugo, touching down on the Kugo, Naimanka. Yabo mobile principles media. One ani parani je borok class 2 poison to Korea para wasi ko khabi kang kongai ya go media ka sati bo house agent ni logo ka sati bo media okay jora sing bogoi thang ka je media sabo public sabo social media sabo youtuber sabo sing actually sing bai sing tabu ko maintain ki go thangyen ka bisi sing tabu ko di photo sing kalaya Mia no proksa YouTuber full thing. Tara noroisuba sunang je ang YouTube ani channel monetization ka ang TV channel bagi kaiman. Bukin dunia ni sini no news upload hanya ni mathagi di dena. Kangui ekta no karon. Uilo saiman kangga ke news ni samung hanya no usah big ski. Ang kaisen YouTube channel khulogui ang musawui ang mamushongui Montang berai, jomui jola berai, jomui kilo berai. Ani personal video na ang upload kay man. Ani rights tong ang box na ni. Kaya batay krok sa ni makhang no. Tay krok sa buli betong man ni makhang. Kot na no funung na ni abo ni ani rights ni. ICA ko nung bini permission na kasi nung tay krok sa news no kay man. Sing abo no say man ni nang man ni bagay Chini sa balay ke nangkung man ni YouTube na kaje. Digital media platform no bahike media platform klangbe borok no I officially sorkari bukhatui declare mani logi kaisa arni ni sujud tatuwi man
Mia je borok phun khaya ba tini phunga no je phun khaya angkono saka. Arning ibagai, ajinan ibagai, eba nang takajan na nang tongo. Ori baro tam senai ai nang tong tong. Buri no nang nang tongo nang bo khaya ni kintu media la ba jaga ya oro ori bar choli na ni moton. Ori bar bihi ko samachar na moton lang bisa kuri. Jadi arning khaya ni ngante YouTube channel ting no news kran ate to line tong entertainment line ogo tong tabo kobrok short film ro khai lag rang aji dong to borong ni views te nai ko borok no tai ti bara sa nai ko news no sa nai dong ba ulta bui bai case khajak to bui bai hamia hanjak to sabo jani sai re kha mane chini kai to je media line khajak ke rang ku se ko ma aji ma kintu angla ni practically namjak mani o media professional khayoi ani kheto jomi kamaka ani live or babin kha mane hori ma o profession choice khaina ni bagi jibono ai machine ko ba birat pap khaika aun bagi o professional ki tomi ka balai kutu balai mane cheleng khatina ni nango tabu ko an khopung ai sam khaina ni nango o media professional 10-12 বছর সামং বছর খাইব তাবো কো হবঙ্গাই সামং খাই না হববে ও চিনি বই কাহামদা কিন্তু আং নক নক খাব থার মানে এতো দা বতম সাকা ও মিডিয়া প্রোডাকশন চিনি সোসাইটি नि बगे बेलेग ना माने जों ओ प्रोफेशन नो इनकाम सोर्स के नो खाका न वालाय खाइ रां पैसानि उ मिडिया प्रेस क्लाब रो रां लाख लाख टाका मान टंका उ अर्गानाइजेशन लाख लाख टाका मानि टंका रो नि फैतो सन्डे हरम लाइन बगे तीन थानि वालाय खाइ जों आबर मनो चिनि जे confusion no जों क्लियर ने महाराजा एडिसि हापा मबा बिनि बदल खाइमाने यागलो जों गाहाम उदुग नुगै मानखा इन मास दिबिसिंगो जतो मीडिया हाउस न एडिसि हापा नि बहा बे एडवर्टाइजमेंट गनानि बगै पॉलिसी कतल खाइजानाय नि अलरेडी कमिटि खाइजाका बेले खानां मानि को खनाना न आरटीआई सबमिट खाइदि नर तांगि खाइजानाय बा खाइदि नङा नर न खाइ ICA डिपार्टमेंट सोंदि 2018 नि सिमि बाबुनि सिगां बा अ हातंग आसुमानि परे अरनि एडवर्टाइजमेंट नि रां बो दिब्रासा चेनेल न खक्सा पैसा जा किन्तु नर आरटीआई क्लियर माननाय सन्दन पत्रिका प्रतिबादी कलाम गोबांमा बानजि न्यूज मीडिया हाउस रगरनि लाख लाख रां प्लान के नर आबरं दिसेवान सब याबरं दिसे नर न्यूज खाइदि जि दिब्रासा हापां गंके और दिब्रासा मीडिया हाउस नि बागै सेव रां पैसा न नांमानि फरे आवन बागै और बागै पॉलिसी खाइजाकनाय आवन स्टडी खाइदि आलका स्टेट अफ पॉलिसी न टिपर एडम खाइदों मीडिया हाउस न एनलिस्टेड खाइनानि बागै जों गोबां थांनाय पॉलिसी मीटिंग महाराज सह गाजुगलायखा इंडिया ओनली जम्मू एंड कश्मीर सिंचे सोशल मीडिया न बरनि पॉलिसी कदल खायो एनलिस्टेड खाइनानि बागै खाइमानखा उसकांगो आसाम हाजोनि गोबां 23 सीनियर जर्नलिस्ट खाइका जतन गवर्नमेंट एग्रीगेटेड मानजाक सीनियर जर्नलिस्ट के दूरदर्शन नि के आस्ट्राक नि माने जों हाया यूट्यूब कैसे खुलमा बायना पर्सनल के बताबो कोनि को खुमपुइसेनल सामन खाइका खुमपुइनि स्टाफ जेदि को पॉलिसी ना नामले बाचिनि बिसिंग के आं साक्स आं सिन के खुलना नांनाय तार माने नै नै दियाव जे मीडिया दमाय रो जतनि कायसा कायसा मीडिया हाउस दं आ जागाव चिनि दुखुलता जों कायसा कायनि मीडिया हाउस न तांनि चिनि खरां चिनि गवर्नमेंट एग्रीगेटेड गवर्नमेंट एनलिस्टेड चैनल नायबा एबो मीडिया ताय 10टा मीडिया कबर चैनल न आं यदिबा आ चैनल एनलिस्टेड मानि बागै जों साबनि सुबा जुना जत चिनि मीडिया पर्सन सुबा जुना साइसुम कुनि दिनो मीडिया हाउस खायो ना निनि मालिक बा निनि हाउस एनलिस्टेड माननाय ना माननाय जों आवै जों फटो साखरायनाय आन बागै जों जे मीडिया हाउस सामन खायो जों थांजाके आ मीडिया हाउस जाते एनलिस्टेड मानथों स्टेट अफ एडिसिओ बो ए बिसि लेरगला खाइमा दं तांनि गाके सिगांगो पार्टिकुलार चिनि ICA एडिसिनि ICA डिपार्टमेंट नि पार्टिकुलार EM ग्रीन बागै बा CM नसाल तमनि बागै बिनि सामंगो बिजि बागै को ओनासे इम्पोर्टेंट दैमेया ताउ पार्टिकुलार ओ डिपार्टमेंट नि सिंगल EM खा चिनि बागै बुसक कबाल गाहाम नै बुसक खबर गाहाम ताइ यंग एनार्जेटिक बिन थनि तमा मानसगो दाकिनो जों चिनि मीडिया यूट्यूब ताइ सोशल मीडिया हाउस रग एनलिस्टेड गानो पॉलिसी कदल पुनि फाइमाने आवनो जों मानसगो आवनो जों थांजाके
जों नाके डेपुटेशन होनाय नाके जों स्टेट ICA नो डेपुटेशन होनाय गभर्नर थानसे डेपुटेशन होनाय जों लुबैमान तांगे आलादा आलादा जों थांनायनि बा दिबारसा प्रेस क्लाब खुमुलुं प्रेस क्लाब को इमान खागत तलाबो दुइ दिन दा प्रेस क्लाब दं गोदो प्रेस क्लाब आबो अर्गानाइजेशन याबो आबो गवर्नमेंट बाय एप्रुव खायजा प्रेस क्लाब organization angkam ko niko pun iskamo jombuizala press club angka aku kintu organization ji not press club karena ko niko mandai press club angka organization ji ning society act policy o thangi nan register thaima aku kintu ko bai umum bai press club india tausok jora press club agotla press club and Khumulwng press club bo sini to o duita press club bai sing bahin ke competition के जो तो media organization थांचा के Chini media house rock policy ठीक लाये enlisted man obviously जों नायटो लाये जों नुबी मान गोबां बेकार Chini media cameraman दं नगो माइदं गाया नगो हिंजाव खगदाना सुलु माने यागो रां गरि एसे कष्ट के सलि दंबाय ना जों अमतेके नंग सलि दंनाय तांनि Chini एडिसि गभर्नमेंट नि बुखाखै जों बाटा दैमन यांनाय तांनि जों बॉर्डर दांदैमन यांनाय तांनि जों pension di yang nai, tangi jadi family lumui tongkro ang norok salah jibun ketang pangi mana dah ni manso angket changi mana ang stroke ni mana nggak petang kini, government ni berhati kaisa polisi dia tong, kau ni kau di press club ni sini division babu neng kenapa stroke kata, pas lek tak nama operation kayaknya ni bagi nangi tong, suppose for example, sabur nai, ni neng state government ni accredited ni neng journalist boya, na edisi ni neng approve manjak journalist boya ni di media house dan accreditation manjak ba enlisted manjak apa house boya sab surat surat kaisa polisi geri abu ni bagi जों EM सासिन बसांगो मान खाबोनो जों खनारेना जों आं बिनाव कक साइ दं वो उतुक नाथों तांगे आं नि खनार आं दिन स्ट्रोक manjak के कैंसर manjak आं नाइ बुथार सिनायबा तांगे दिनै को media person ni artist ni dan ngol संहाय बर'खौथ' media ni kaisa part खम जागौ बुगिमान जागै थैखांगा जों गोबां मा बाहायसिनिया बर'खौ गभर्नमेन्ट नि kaisa गाहाम पलिसि ग्रिनि बागै जों बिनाव जागाव दं ने जों आपनो Chini samung तांबा जों गभर्नमेन्ट न प्रपोज खायनानि जों साननानि जों सासे सानया जों बाहे मानायबा केव सासान कायनि डिपार्टमेन्ट न जों एनलिस्टेड खायनि जों बादारनि ओ एडभार्टाइजमेन्ट रांखानि सन्दन को दिगातलां होनाय आंगे दिनै बोसाव बावसा जरते जों एनलिस्टेड चेनेल फानो एडिसि गभर्नमेन्ट नि खक्सा फैसा रां मानिया फैयाबा जों तांगै मानिया आखुबै गभर्नमेन्ट जों सालायनानै नांनाय ते एडिसि गभर्नमेन्ट बाबो बोसोरनि सालाव नाथों आसर नांगौ आसर बोरा गलबना हालिया माने दिनै अबनि बागै सालायजानाय Likewise, after the conference meeting was over on that day, another discussion program was organized again together with various media organizations and Tiprasa reporters and journalists regarding the rights and privilege of Tiprasa Media House and its reporters and regarding the ADC government media policy. The discussion was all about to submit a deputation in coming days with the Corporation Khumulwng Press Club and all the media organizations to the ICA Department of ADC and state government regarding several rights and privilege of the Tiprasa reporters. Reported by Probir from Khumulwng, Chini Khorang.